tak biasa tiro to malas kasi mangga kak tita tapapodanga ket di nama rigaga maga na yano malabda mo ila sana na idi iya ko itandra ipo na makakwe degaga do pape chache de mo na degaga makare maga ni palero na sa kami ro magalong kami ro magaro to gala makakwe nasang anda po na kasi iya tuwa chweri tapamat ko to malas yami na rekondo kati mita to malasa iya ko lala may manipo na mapakure tagdo na tapajo kati mita malasa maga ka tita nas jabok aja jabok na padigala sa mapakuto nasa malampi karena you know dapat aga na po takara-karawangat ka po kumbe napa dito dia sa nasay malada to ngaki iya amoreko na pulang makada amoreko na kanala sa persis la sambo dito na malada mo ko nasa magani pala amoreta ya rosada kurang ni lama desa ga tapos makita liasa bawa itu malas ada ni ya binaloyo jok mendre makamagati pak tilolo jok kabotinge buah sisan naman ha pole ni makabo pole ni makka maliwot mo roncong na mo regalong banana jok kato matero to bayo lo para botinge ro napati mapati ako nono sini mawadi na pendre si abati lumapit abo to roncong aro wah sisan ka 2000 na ibu-ibu dan bapak-bapak niga melolok ka mangantara boting asuni ang karo auto elok balik kosong sa liwon ya diga choy holo be dia choy holo matrulari masuna katami ko tino pa makatami ko tino pa aja na kami ko katanya haji na de pala boleh makka sa video auto de pala boleh makka sa video auto aga na ala ko ile aja na kami ko katanya haji ira sa video auto so tuda ka deni panoni oto na pati gorang pasapir loni may panoni kasi oto labak mana nih kayak aga na po ba sopir setengah hari dulu tanya ka haji ya lombong na juga mengantar Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, kami hormati Bapak Koordinator Pasar Sentral Bone, kami hormati Bapak Pembaca ayat suci Al-Quran, kami hormati Imam yang hadir dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, kami hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risala wa adal amana wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, pada angkaki hadire rilalanah IMCGA Sidi Tangerang, maka de papojita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamagi-magi ahadere ketamatu iyewe rilana onronge engkai mapunai baraka risesena fungalatala andrange pemang riatu tongan linota. Hadirin sidang jamaah engkai kita mak rilana iye masjid si rede-rede ki bahkan hadirin sidang jamaah engkatona rocak karudu maga
Halo satu. Mati. Ya. Hadirin sidang jamaah, insyaallah Bu Pak Deto namitah kira-kira tete apa masih lelak dek muna aja ya lo matoleh susengkang. Bapak dan Ibu, kita lanjut sedikit. Pengorbanat tabu ilalanna iye esoipaeng tamaki tudang rilalanna iye masiji taca tak manang asat tak ritujunna malaikatna pungala ta'ala nasaba iye pintuwe telu pintunna masiji ta kamana tu malaikat kutut tatong dek mitaitai aga na cata sininna tau angkewe tamak rilalanna iye ro masiji nasaba aga narampe nabita ko hadisu makada inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fil ard yabtaguna majalisan zikr fa iza wajada ahaduhum qala halummu ila bugyatikum iyane narampe nabita ko hadisu makare pungala ta'ala mapunai malaikat ya roja mana si mata sapa ada pungange rilebok na iya lino pada angkewe rionroi maka kuange ya kongkani kero igoraini kupungala ta'ala aga ipodangi ya malaikati maza tajiduna fil ard sininna malaikatku aga pada muala mak dapunga kutu masjidna tu sentral maka repuang degaga ya katai sangadina meloki sabiwi atamu yang ketama rilalanna ira masjid maka rasibung la ta'ala kira-kira atamanganna ko ilalanna masjid aga pada nakatai aga ro kira-kira pada nakatai maka malaikat puang begaga nakatai sangadina adam pemu nania pamasemu amasai atamu puang nania adam pengi atamu maka rasibung la ta'ala ya malaikati izadu anni kadagapartu lahum sini na malaikatku aja puiwi nania sabiwi maka sini nang kay hadere ko to ilalan na masiji mapamula anak-anak latu tomatua wa dam pengemanan ni sinin na dosana nania wa masih manaton. Alhamdulillah. Ibu Pak bolehkah macarama aku tak bae mamaulu tuh kak biasa ya ro neng kalinga kak fangkato ya jitanggali hadir aku rilalam masjid aga napau aji tanggali nagorei pu imang kene pu imang karo pacarama matu aku lo ilesu kampuna tambai ngangi ise ampelok nana uselenge podimu nasaba iya rodendre makadana pula ta'ala izhadu anni kadagapartu lahum sini malaikat sabiwi aja puih maka sini nang kay hadare wa dam pengemana dosana nan niya wa masih manatoni wah iperotesi aku malaikat maka jalo-jalo puang sini na tonga gaya tu tapoy maka sini nang kay hadare ta dam pengemana dosana nan niya ta masih manatoni makanya aja lagi lopang apa angkato tahu kuro ia naro tahu rajana pakai budosai nasa kubone asal tadde sapina tadde nyarana tadde agagana asal tadde alena malai nang kato yang hadir tadam pengetoga dosana puang maka jadi si semi ufu ada asal ke hadir wa dam pengamana dosana nania masih natoni ia naro nate aja tanggal maka defu imang
sulengengi asana tambahi sa ampalok na matu uselenge podimu magai napan na nasa kawacarama lo patama ki suruga iya biasa iya na komen na itawe panganasang ranaka sabal na lena pun na ranaka. Inilah hadirin sidang jamaah Bapak dan Ibu ilalan na iyewe bupae asewen deto na mega irampengaki 5 na bawang parelon na nabita aku pungala ta'ala iya 5 parelon na nabita mapalo ko pungala ta'ala nilaw aga parelon na punga asana nabita ko pungala ta'ala wadi moto idi yelo ko pungala ta'ala wadi ammani nawirit pungala ta'ala pada nabita hadiri saja nomor sedi parelon na nabita ko pungala ta'ala aga na po puan pabelaika risininna bali bola iya angkewe de usi cocok kagak ada si cocok bali bola anak kue kagak pendek ada jadinya bu kagak ada nasi cocok bali bola anak ais dewa mata pak iya nenek lo nabi tahe bu jangan jolok terima selfie perhatikan nih jolok kumanya ajak kamana matu angka waddi tapulia lisu aja nama le bawa tapulia lisu iya he parelon na nabi tabu pahe iya nomor sedi aga na vo na rampe nabi ta puang tapai bailaika pole ri bali bola iya de usi cocok magi na patu-patukan ni nabita bali bola iya de to si cocok nakoloi yala ampena nabita lakadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasan nabita bupa ma bali bola tania saleng magi na makanja nabita loka koro ya koloki mala sipakna nabita maja bali bolana tapi makanja alena we katalo ni ijambangi adenin na nabita mapallamo pero agagawe nalla inabita nabisay bawang ajena nabisay adenin na najot ka masiji deka gana papaw ganna ipatanga so patasubo deni gaga ya rotoli jambangi adenin na nabita makutana ni nabita magi de gaga langganakku magi digalanggan aku leso nabita pole mas sampaja subuh na podangi panguluta halijah engkaga tu wading ibe pabepa maka de napata makutana bepa isrong latala maka de loka siarewi langganakku joka nabita natira bepa pas tama nabita kubolana taseleng iro tanyesan lang arak kures iro tabe isrong latala tadampeng ka iya tutuli joka jambangi adeneta aku subuh maka dana bita iya tonaro utiwireki bepa usiarya toni pak maka deka nasang magi deh gagalanggan aku kene bupai kunoki malah contohna nabita abali bolangan na nabita kehidupan na nabita tanya seleng jambangi topi adenena magi natira bepa jadi kuni mondro bapak dan ibu apalagi di pada tasaleng ya mak bali bola siapa amat ki mak bali bola nah ini yana na paguran nabi tabu paeng na kutojokkan mita asana kongka bali bola ta malasa tojokkan mita itiwi rengi bepa iro bepa wat dingin nan resilalona aja tosi tatiwi rengi bepa iya wat dingin punang kata tu tojokan mita to malasa misa memen nih sabak na benci cedek memen nih bali bolana na tiwireng bepa tania aja iro masita elabe aga paling na tiwireng bulan rupa bawang putu pesek si bawa sanggar pape purana nandre iro naro giling mita kasi iro na to tiwirengengi aga na pa loko gampuno ka loko patuo ka apa lagi aku mani basin na ranjan na rumah sakit makatan ni napa nama itu ngadiri saja mak iya nih napa guruan nabita kan karena nabita
lo ilesu na capu-capui surona pong la ta'ala tanu kagere ta sabak-sabaki ka jadi dicapu-capu kana bitajap pakina kabe pauti wireki andre na wadi ngamana ki papada biasa magala na ya andre na si sanaloni madde na bita yang paili mana na bita agay kodangi surona pong la ta'ala aja jo talesu tapaguru ka masahada loka ta masaleng wah kanja pahadiri sidang jamaah nabi nengidin reidi pakro maka da tuli jambangnya dene tak basi bale bolo tawano ya kode basi ko ubolo ko halaga apa dega ga salah-salah mana ka tuli jambangnya dene tapi nabi tadi ini hadiri saja man jadi bapak dan ibu aku tolok kami tato malasa aku tolong nalisu tomelo nalisu ipakario rewi apa angka wadiki mak bale aga desa na marigaga mak bale ki magi angka manasan nabita bale patwo mak bale ki loki patwowi jo kimi tato malasa ipakario rewi ko makadai pak biasa tiro to malasa kasi maga ka tita tapapodangnya ket dina marigaga maga na yano malade muila sana na idi iya ko itandra ipon na makakwe dega gambe mapecace de muna dega makare maga ni palero na sa kami roma galung kami roma dare pogala makakwe nasang anna podo kasi itu wachweri tapamaku to malasa ya minare ko jo kakimita to malasa ya ko lala memang ni pon na mapakwe tadde na tapajoka kimi tamalas maga ka tita nas jaboka je jaboka na padigala sama paku tu nasa malampe kana yenero dapa aga na po takara-karawangap kapo kumbe napa de paje na je sana sa malada to ngaki iya amoreku na podang makada amoreku na kenal sa persis lah samu beto na malade moko na sa magani pala amoreta ya rosanda kurang lama desa ga tapa makitan liase bawa itu malah selado ni padahal lomi ipa kario hadiri saja mama kadadena marigaga tonga mapak-mapak inilah hadis saja nah sabak memang ia nahi bali bolange na patu-patukan nabi ta hadis saja ma siama ama ki bali bolata nah sabak ia tu bali bola ibu pak angkat tu elonna ibu tu dani jolok bu duduk maki dulu bu ia tu bali boleh buka angka elonna elongogina aga na elon nero makade bali bola macawe padai sila surenge sitiro andri decenge tasitiro andri jae bali bola macawe padai sila surenge sitiro kilo ridecenge aja tasitiro lo perijaan nasaba magi bupa bali bolai macawe pada sila sureng namong ke bali bo asan namong ke sila surata aku ko ito kase monro iya nanakan naki muntaber na loni ilari ajo ko rumah sakit dega wadi gore sila lona cinampe sangadina bali bolai bali bola tatuluk ka tadampong ka engke bapak na kasi iloi tiwi rumah sakit tadampong ka tabantu ka agaro iya ko sila surata ako to kaseng piko carana mate ki na panarate ini hadis saja mah bali bola nasabak memang ibu dan bapak pak pura urasakan bali bolange pura urasak iya rasakan makare magi ya ko ya to tuli itam makare ya ko tanya ya sana makanja na magallo ko idi bajapi nasabak iya bupak ko sengkang ya rawatwen de pagaga kilo na metere na lampu bolaku de pagaga tapi ya robali bolaku ka baru-baru ka de posisen jokana makutana kolena pak wadiga melauna kolena pak wadiga ako naro copok bolata masambu deh dena na mega kasih kabal wali aga na
kurati saliwa sukurati. Wah, tama bolana na pasapak pintu nah. Usapuru waroku makadaka. Wah, benenge mula pak sila surang wisa pedina. Tapi hadiri sidang jamaah, tiang kalingatoy adana na bita makadaka kucaya say paja pi. Baja urun tu emake bu angesong. Wah, tulu si sambu-sambu na pake. Terpasang ketulu ku degaga sambungan na ukudang kadaka pak loki maga makade loka me bu ngasopa makadaka maga palena tulu si sambu-sambu tapake makade ya mirong ka pak makadaka aja na itu tapake na masirik imi poe ka sambungan na tu makade degaga tulu ku pak ke tulu degaga sambungan na yan itu tapake. Wah, pura ya ro minra palu-palu. Pas minra palu-palu masuna meli si senak kena lesu na palesu ni ro palu-palu makadaka aja na patalesu pak kamu sidi pak kamu apa sidi iya tepakin itu mapa mula koropo galo pai subhanallah pole ma balu pak na karena pa balu karpe kasi aku pole ma balu na lure si litere ni nali na pate kato boleh si tanggal litere. Wah, baraka na tulu ini hadir saja mah. Aku ni mon pai. Narapi ba kakwangi asal loka joka aga na pau. Joka ni kamakadaka tabendi loka bone, loka di campa. Makade joka ni dengaji, joka ni iya pa monrang bola ta iya pa jagawi asalan kalau manu iya pa aro kanjak na pa. Benenge na ro ipediri atinna. Toli ya lora mi bawa mate. Pak kami matotu tahu. Ya kona benciki makade upane je mate ro. Itu hadir pada hati nunding ini bapak dan ibu nasabah barakat nairo napa gurang nairo nabita nasabah memang aga napa nabita aku loko meli abolang aja jo natapa bola meli mitamani makane masih imposi bawa magalo aja ndi jolero aku tanangi jolo bali bolamu aku irelo mak bali bola pana aku mak bola ku matu kutuna dina magalo bali bolamu lasah malasa ki ibu pak angkat tu bali bola pak masere ati kato bali bola maja ati kato bali bola matandre ati kato bali bola mapedi ati kato bali bola matade ati nalamanan nih tisaga pak bo tisaga ro bali bola masere ati de tisangi ya wisan kalau kim misangi tandran na bali bola masere ati ya komapan remanu komapan remanu na pandre manu na nang kamanu na bali bola na mace manre ko manuta manu na natanda tu manu na te tapi ya ro tandangengi manu na tawe ya deu salangi 100% de 50%. Makanya magai ang kami to je bali bola yo bali bola mapiara manu bahkan mak bija manu nama balu manu tapi dia nak kenal diawang idi mitipan ring mito manu nah agar bahkan gara-gara manu agar ada sewada nasaba magi ya rona manu na bali bola na tijo kay bunga-bunga na tahu bunga-bunga agad na kay janda bolong ini hadiri sidang jemaah aku mana nih mundur itu bali bola Maserati yang kedua kata itu bali bola Majaati bali bola Majaati ya ko maseringi nasarini roropo naro iya nasarimana lo kaku fasilita aga na po tanya na urusaku bukan ikoro fasilina bali bola isan naman ni bali bola tau Majaati ya yang ketiga kata itu bali bola Matandriati wah taruh ni je Matandriati becede itu nama gentak ganta makane magi bicara na to sen ka makane maboro makane magi pole mapasa Matandriati sana Matandre di nalikala pole mapasa ko di dalang sentral mali bali lopo wad di matama ko karanjena aga si alam picang to ganta wad di tama ko karanjeni aga si alam picang letu koryo ko bola na pakiro koryo dolona denena na parake balena na pagora na aleka bangkung iya malopo bali lopo manyo walli loka parake batwana cele ko bali bola bali lopo manyo andre itu hadis saja mak si sana ganna si ulang dena tanya na bali lopo na kanna duina
Mali balik tapi becu mani. Tega ni mau na barakai. Aku manila na rebana. Tahu boro. Tahu gentak bang sih. Ini hadis saja matandriati. Asal nama matan. Dia nama lo kalah. Pokoknya mapakero. Iya. Asal kanan lima bola na lotoi. Yan kanan lima bola na lotoi. Idik lo matau mali. Idik lo matau mali. Cocok ni kong kadi. Itu hadiri sedang jemaah. Iya mana nih? Bali bola matandriati, matadaati, majaati. Kemana nih? Ini hadis saja. Iya nih nomor sedi. Nelolak dak nabita. Puan. Tapa beleka pole ribali bola. Iya. Usi cocok. Wah. Oleh kak bu. Macerama ku palima. Angka mana makun resandre kuro alirin nama si JM. Mana kau jalok. Dewu sadi jalok. Kak bu. Sewa moki ada bali bola tan sade. Maka dekat magai nasa kujampe nak. Maka dekat nol itu komi majampe menapa tahu mu anu pak mega tu bali bola apa karo. Po jampe na mana kai ditulina anu. Kami matotu. Wah, ya ko mali bali bola na oto Avanza nali jo kama kutana ko bali bola na. Mali oto mo bali bola na cicil ga. Mani ko udah cicil tayo ti kong paja. Mali oto bali bola tanya oto Avanza. Oto aga bali nasa oto Avanza. Napasan ni kare alena mali. Wah. Sisan na. Pura na pero. Si minggu purana na po nakanna mo tabar lakay na. Apayero bali na bola na po kalo. Wala na. Yala na tumiti ba dyan? Tinayimpuro bali bola na. Apa magay? Mapakaro. Si minggu purana na po nakanna mo tabar lakay na. Tiba sesan maganik mapakoy barelo ni mati bapak na nasang. Deni ulit perengi bali bola na nagoray. Ibo, magaki nasang bapak nang tuliyewe wada. Deni ulit matelo ni mati kapang magame mangi nasang. Nakanna mo tabar loy lari ajo ko masaki na de kagoto. Maka de bali bola na. Aja na mo masara ala ni roto apa say. Agar ro pak baca dega oto afasana bali bola na mati lakin na. Manca di jamu ayah sejamu janda muda. Itu hadiri sidang jamaah. Iya mana nih? Napa guruan nabi tahi? Siapa ki bali bola ta? Kata tu sambungan na dendro elonge. Riban cinna bali bola siri ati temak guna mu ponco kengi lolangmu mu kurangi dalekmu agar ya mu benci bali bolamu ma ponco lolangmu magi ako ka kro papa kulawi loni joka kro yare ka boti kro eni tinti jolo ko anu na bolana na sa ay laba nimbo benene yano aja ne ya ujoka makre magay nasang ice iya kulat tu ka kuro boting ero napa menrena boleh hari ketama nak baru gay napa iya minta bani tite napa tuli nak bici ka kade hehehe aro benene anu engka boti biasa kuro tahun riolo ya mataro wajuna ma maulu tawe siro wajuna ya ma angka si boti kuro ya siro aro iponco kalau lengengi yang kedua ikurangi daleta nemu benci bali bolamu kura dalet contoh bu pak aku magere bembe bali bolata patunisi na batol ite mau dena na reki jukuna itu iya mana nahi napaguran na bitai nelo na bita puang tafabeleka pole ribali bola ya de eus cocok yang kedua nelo na bita kupung latala puang tafabeleka pole ri anana madora kewe ri kedua tofajajanna agar bu pak kaheng nelo na bita nomor 2 puang tapabaleka poleri anana madoraka ri kedua to jajan megalada nana madoraka ri kedua to jajan maka iya bakat tu hadiri sidang jamaah angka anana ampunoi indokna ambokna nauno indokna nauno hadis saja adoraka ngaga bangsani ye tamaru basaki indokna natuturi aga napo indok patampan ni patangas so indokna tamaru basaki napa na pole ni makam aja aga na po indo itay gana waja gara-gara iko aja je betul tamar rumah sakit aja je betul malasa subhanallah nafakur indo aja betul tamar rumah sakit aja betul malasa maka indo
iya gana tanya eloku ya tu malasa elonok mengalah ta'ala ajamu paku katuna iya kuloka suruh ko makamaja wajah kak mapamula ko utampu letuk makekuanghe wajah mana kak upasusu ko bawa kurang lebih 2 tahun upasusu ko wajah kak panggil susu makekuanghe dena nete kalau nak kamajaran hadis kan batina indo nang hadis kan iya mega tu napi tu nabi tamakada al jannatu tahta akadami ummahati na iya suruga ako yawana pala pakajena indo emonro betuan nero tanya makada suruga aga kuro aga iya naro di bawah asuhan wanita hadir saja mah iya waktu katungkana to matay patung katungkana indo siap taukin apa susu napa ko toli nakelonga kindo ta iyo kula baco ibace tuo ko na malampe sungakmu walongi-longi musikir kak berita madete ibu pak beta pakutu kehidupan tak benengi tengah parelodwana indo ta sibawa ambek tak itulah hadis saja napi tu ya lorang itu lodoangan Allahumma ghafirli wali walidayya warhamma kama rabbayani sagira ibu dan bapak ta sengege tu indo coba gara indo ya ko indo itu narampe nabi takku hadis itu ridal lapi ridal walidain sutil lawa sutil walidain riona itu fungla ta'ala tak gatung iku indo tak riona galina fungla ta'ala tak gatung iku indo tak itu hadis iya mu galiwi indokmu na gali toko fungla ta'ala tisamu sange indo bupak ondro alat birenna indo ita gare makwen engkatu elonero elokasidan ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah agaro makutane rose di orwane suruh nang latala niga wadi on rumah pedecen sa indokmu niga sina sa indokmu niga sina sa indokmu yang keempat abukah ambokmu ambekmu agaro jayu katelu indo cica mi ambek ta hadis saja mah onro kanjani indo bo loki jami seng purani ga mandre ambo bepah niga pura mandre ambo bepah kwede itu gaga indo bepam itu pura niga menonton aku ambo siar indo siar itu pura niga mandre ambo mi Indomie itu arah. Adakah hari bapak sekarang? Kong kenapa tuh kak? Dulu hari ibu saja. Yang selanjutnya purani gema balancaku ambo mar. Indomar itu agar. Sekarang kita tinggal di mana? Indonesia. Bukan di Ambonesia. Onro galone itu Indo ibu pak. Coba garek miseng. Yang kedua bupak purani garuntu aku kabupaten Bone sekolah tamang kanak-kanak angka guru naburane dia itu gak magai kong kata mang kanak-kanak angka guru naburane capudo cilina nanai capudo cilina nanai ini magi iana terisi necasi memang itu wanita ada kelebihannya memang memelihara anak daripada itu laki-laki. Coba garek mita nabi ta'en becu mau pinapit 20 itampuna na mate ambek nah niga piarai makunrai ada kelebihan na makunrai na iale kesempatan piarai ada sifat kepemimpinan ya lor na palemba tu nabi ta aku makunrai sehingga makunrai mana piarai hadis saja mah ini jadi itu nabi ta bupa nabita mate ambe nama gati pamase ambe nabita mate pamase ya di mate ambe tak abala magai de negal mak dari kaki negal mak galungki ini hadis saja magi ada hikmahnya itu sehingga wanita yang pelihara itu sifat kepemimpinan ada pada wanita tidak ada pada laki-laki hadis cuma ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dia makun awrwane pemimpin lo kari makun inilah hadir ya jemaah jadi bapak dan ibu iya nenlo nabi ta nomor 2 puan tapabeleka pole ri anana madora kewe ri kedue to pajajanna jadi ibu dan bapak aku mapakiro bahkan hadis jemaah angka tu anak tahe angka nak tahe
Tolong Bu Pak, kasih masuk di sekolah agama, kasih masuk di pesantren. Kenapa? Makin dibelakang nanti makin ilmu agama hadir sidang. Coba lihat sekarang, itu kalau di SMP itu biasa kita belajar apa? Pendidikan moral Pancasila, PMP, pendidikan moral Pancasila. Tapi coba gara minta anak-anak maka sudah hilang itu moralnya hadis sayang. Bahkan angka surat kabar pernah saya baca di Kementerian Agama, ada anak-anak itu sudah lama saya baca itu, angka anak-anak burane 20 tahun umurnya ku palopo, aga zaman-zaman na bawang, tulim menu bawang. Aku mabok nih, lesu ni bolana, nasioran ni indona, ajena indona, aku ranjange wali-wali, limana nasiorato. Napa? Napa tadangan bangku lampe akwewe alona, napa napodang indona. Aku ciako layani kak, upasarang ya Allah musibawa watakalin. Jadi eka apa nagau salai indok rajajan na hadirin sidon jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Ado rakangan kana bahasani. Indok na nagau salai eka apa? Itu zaman-zaman na hadisnya. Aku full di menu mabok ni lesu. Iya naro nafakur indok na. La haula wala quwwata illa billah. Bahasanya ya hadis saya riolo ipalimbang tasi tawe iya ipali. Itu yang kedua hadis saya mah. Yang ketiga melolak Nabi takufung Allah Ta'ala enaro puan tapabelai kak pole rima kunrai madorakewe rilakaina magah kagama kunrai madorake kulakene kwe ay deu matapa deu matapa makana de gaga angka tu makana de gaga makana ka ay engka bo di semuaga makundre madorakai kulakena makundre madorakai kulakena biasa matandre suarana nalakena nagara-gara lakena. Yang kedua tangga biasa itu natapu-tapu biasa mi asan nalakena kurasa ke asan nalakena kan apa cake cake aro to madoraka makundre madoraka wasane aku loki bopak keh nabita panguluta halijah janda kedua panguluta halijah macu topi 15 tahun panguluta halijah detopa na cantik panguluta halijah makanya nabita aku dena masengar halijah kuli dena gaga makundre masengar kulino batena senga benena aga pasengarna panguluta halijah aku na palena kangin andre surona pung latala nabita deneng kana salewit tudak kuro maderi tudang apa mega tu makundre pak maka kwange makundre mapande coki iya mega makundre mapande coki magai na palena kabalak kena apa na salai aro makundre mapande coki itu aku na palena kabalak kena apa na salai makundre pande coki itu kata makundre biasa makada ustaz aku na moya mapande coki magi na palena kabalak kena apa na salai madura ke bangsa ni ikulakin itu hadis saja iya bahkan aga na pedangi lakena waktu pak kata tu makundre pak bo kata makundre aku depan pensiun lakena pomagalo bate na makada-kada ko lakena bapak na lete ni bapak na tandre kanirolen na bapak na lo kanije bapak na lo kanije mandre kanirolen na janati manu kasi lo kanimandre bapak na agarolen na ni aro de pana pensiun lakena sisan na pensiun lakena wah na palena bawa koro bapak na lo na je mandre kanirolen na tima pangoli-ngoli to ko haburan aga saya aga na bola kena mana de tapaku katuat tu na de pensiun aja na tuli mega baca mak botana no wah na podalak kena makar mak botana no la ilaha illallah to madoraka ko lakene bo pak leu si kesilaken na ako di mondrin na to ige set makabi manila ken na to ilingo mo na
maka bika-bila kena ko benena natabo si aja ni mo klik bika bapak kurangnya lemo matuano kuti loko pa ko kato bapak na lono kurate abene ko makon repoji ko abene ko wah nalore mabene lakena makare na dena katawa ko kato biasa manas aja mo tuloy magabaca lono kurate abene no bo jalalo to suruh mak bene bapak na ya maka kue na mude mu suruh mak bene to apalagi kum suruh me mening jana tambah ipi aro bu walau remata suruh mak bene bapak na punepi ya dua eweng teperhatikan na nomor sidi teperhatikan ikut temeng kau mabela mau petap teme na jalam suruh mak bene tonga tu teme ko teme na utu naman na teme. Yang kedua, teperhatikan bapak na kumami, cuy. Kumami cuy na po, mo pa bela tu, me cuy na jalato surma bin tonga tu. Iya mi kumami cuy na sadan naman ni name cuy. Suruh ni makaraya man itu masuk rompu namaknya. Ini hadiri sidang jamaah. Magi aku loki malas sifat na nabi tasibawa pangulut tahlija agar roh. Ibu contoh pangulut tahlija malalawan nyewe nang kalesu nabi tak neng kalinga sepak sandalakna antara jam 1 jam 2 nang kalesu nabi tafurra turungi wahyu. Tokolenya ni pangulut tahlija napa tama natimpa ke pintu nabi tak napa tama pas tama nabi tak agar apa nabi tak dakhilini kalemurika macakeka tu halija yang bing ambit tama wana bita asana pangulut halija napa ipaleu ku pangulut halija ipaleu napa icabu-cabu ulunna maka de pangulut halija tindroni na 20 menit leuna na bita manyaman na saddi tapalo itokong loi ceritangi pangulut halija apa tadi yang terjadi di sana icabu ulunna aku pangulut halija di aro nabi taya kadendi ko mangulut tahlija mage macometo mangulut tahlija ibo ako macuaki na laketa wadi matotu ta dobolo akada bani handi daing wadi mato itu season na karo icabu-cabu surona fungla ta'ala bajapi makanja pi persaata napa kata ceritang aja sana aleu ni jolo atindo ni jolo ibu mapa kumatogaro yudi kutano laketa deh wah boleh madomi lakena malalawan ni napa de panalesu natalapongi lakena bapana tiga koma ke kue kadai ke kaji kumulane anu makna mak dome kakasi nasaba itu miriale di culit aga pun pegau kutu aga dia mau ande kutu aga nak ande kutu ini kan mesilo apa di sisan kutu napakur lakena bani kutu subhanallah sisan napura napakur lakena ma etalungan sobawa masammangi lakena mekke di makadani lakena makna pese kakasi na mekke kak wih napa sila kena si tatu si isina makadame maki aja namu tuli mesuk wani magano mudupai cidak no lomoko ti mesu elah madoraka lomi kasih pese laki na betana lomi akade benengero to kanja di to kasih kulakena jajati mano aja bapak nadi jana tim mesukun niwi tau jana kasita gere malasa ki bapak na ya mace to malasa rumah kanja nasi tatu sina kadang mekah kena tulung la ilaha illallah subhanallah harabu batina bahkan angka makun raibu pak de pada pole makka benena napalena pole botinge lesui deme menekana nyaman tapa nama su pole kebaruga aga na pau papana aroh pole ka botinge si bawa dendre ibenene yanu pogalo lakene yanu makare magai aro na panyaman benena aroh
nyaman aja bapak aku boleh nih Mekah. Iya, boleh nih Mekah rendo sila ya deh, pau boleh Mekah. Kalau aja aku boleh nih Mekah, napa ki itiro? Puang aja. Puang aja. Aku kayak menyelaba ini. Kayak menyelaba lihat. Wah, iro aku boleh ki Mekah naseng. Pau kalau, puang aja aku kayak menyelaba. Iya nasa kasih deh, pau boleh Mekah. Maka mereka nasa, iya, kuna iya, maka dia pun nago, iya, kuna itu ini. Ide nana kana nyamang pelakena. Bahkan hadis saja makna pasal kena. Bapak nah, aro papa toka benene anu. Boleh vendri Mekah linga Sulawang. Aro, apa dah bara kana? Iko bapak nah. Desa dina ka ulah wasigara dina ka linga ka. Si fungat tameto sa disiala bapak na. De meto na kamu panya manyamak ka. Maka laki na mana kada ko panya manyamak ko na peto ni tianak mo Allah. Agar wasan narasakan maka dilakukan mana kada ko menyama ko na itu ni anakmu itulah hadir Allah Akbar tinasa ida na kada menyama ko lakin itu ibu pak wah ya rodendre bu tewa gare majama bapak na tewa gare majama na patarasakan di mana mapasu-pasu tu kasi bati na magalu bati na madar aga pakiro gara-gara ini napa bupa manasah mapulo tahun na mondro ko disengkang day panang kau runtum burane ang kadwina alena jolo melo menre Mekah day panang kau runtu anang kadina talo benene jolo mana endeno makamana wadi ngamo kasi bawa benene anu wadi ma kupada benene anu aro endeno Mekah aro padahal bo nomor 2 pimakun rewe wajib menre Mekah nomor sedi burane jolo maga wah pak akong kadi talo ni master baja aro magi nomor sedi burane jolo menre Mekah nomor 2 pimakun re wah sisan na bajay loto nga menre master laken ako BRI tapanitay irita ko benena bapak na lo makadelo kami menre master ko BRI makada suwan ni pa ustas makada doon ni pa ustas nasa ko masiji nomor sedi burane menre Mekah nomor 2 makon re ay matarunale rodi ngasite laken alam mo itu di iya pa jolo menre Mekah iko de temu tulijo ka boting Masya Allah ya minaloyo jok menre Mekah magati pak tilolojo ka boting buah sisan naman ha pole ni Mekah bu pole ni Mekah maliwoto bu roncong namo degaga undangana jok kato materuto dayolo kora boting ro napati mapapi ako nono sini mawajuna na pendre si apa ti lumapi ta foto bu roncong na aro wah sisan nangka gore bu nagawa ibu-ibu dan bapak-bapak niga melolok ka mangantara boting asuni ang karo oto elok bangi kosong sa liwon wah degaga coyolo be dia coyolo materulari masuna kataning oto inopay makataning ko tinopay aja na kami repot katanya haji na de pernah boleh Mekah safiri oto de pernah boleh Mekah safiri oto aga nalap po rin aja na kami repot oto katanya haji ya rasa safiri oto leso tu dak ada nenge panoni oto napati gora pasopir lo ni may panoni kasi oto labo mana ni tawe aga na po pasopir setelah lari ni bu tanya ka haji ya lomo dana joka mengantar itu hadir sejamaah joka mengantar sapaya loro dana bigoi sapaya ngasara dana bigau sapaya mengeribi sapaya ngisa masih tabesen ni teh malalawan ni napa leso na jama PR na si malaken na lema ni napa masading 5 sampai aja degaga na pego ni sila lona boleh Mekah aji aga sana bu ya bu aji aga sana aji boting anang ka mana ini bapak dan ibu aja lalu bu pak na tawaku fakwewi laketa bapak na de pak na seng akatoma kun re biasa na sang anu ja ustaz ya ro bapak na biasa to kaje na balle makreka magay asa biasa to ka na balle kami to burane na balle to ibenena pole ko bola na ibu Ica
Iya, boleh ko bola na Ibu Ica, itane ko benena. Bapak na, tega ki pole na sa pole ka bola na, sila surange, mano ko rojo ka joka. Padahal boleh ko bola na Ibu Ica. Ya sa Ibu Ica, istri cadangan. Nah. Ini hadiri sudah si cowok. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi dari makan naro Bapak dan Ibu. Iya nih. Dari makan naro. Iya. Siapa ama ki pagasana ritujunna yewe alle bining. Kalau ki palemba nabita de gaga makanja makunre lenge sangadin na pangulut tahlija. Magi bate na singai. Ya konoli pangulut asana nabita esurono pun latala. Idi anuta jokani. Jadi Bu, apa kalabi laketana, apa kata tu makun rekonoli lakena. Oh bapak na, iko anumu jokeno, aro anakmu padahal anak nama tu. Subhanallah. Dia ni itu ni anak dia kenapa kalabi lakena. Kita dapat kabunang. Derajat laki-laki tinggal pada perempuan. Ya kita bakal lebih laketa, insyaallah bakal lebih itu ku tahu. Coba gara tunai laketa. Tanah itu ku tahu. Ipandang ente tu ku tahu. Magi benena mo papandang ente hadirin sidang jamaah. Jadi kan Nabi tahe, bakal lebih ku bangun tahlija, asabak magai Nabi hadirin sidang jamaah. Jadi Allah bingin na bangun tahlija de gaga pada Nabi makara bangun asana Nabi ta. Aku dena masengar hadija, de na gaga masengareng makunre gelebok na lino. Yang keempat hadirin Bu, cedi mani mondina, aga nelo Nabi ta ku Allah taala. Puan tapabelai kak poleng riwa ramparang iya wadinge pertama kak ranaka. Betuan na ada mau maga egana waramparata Bu Pak. Mau ma datu heto galuta mak datuju tadi tak aku bange narekodega gata sumbangan ku masih aku pesantrenenge aku nana hapise dega gata punai. Apa aga bana punai te ku watunda to nandre nancuru napake na buru amalak tatona. Itu bawang, itu yang rebu Pak, cinampo kalau mikonye deh, irasaka bawa detik bawang, mau maga solina, mau maga gelona, cinampo bawang, ya nalabo mencaji rotak mani bawang, itu batap punai. Agapi yang kedua, wajuta, ya kutu lek buru jadi Bu Pak nah, ya ro andre labo kue Pak bodakinan, aja terke kang nyaleta Pak nah. Aja kama angka aga-aga ta cinai nan ratte di ta alliwina patandre apa mega tu tahu eto sogi poe gawaran parana tapi magai ya lor misi andre manuk bangko na berlebat ya lor nandre roh. Yang kedua mega tu sogi ko joka basae si pata soro-soro tawari balena tawe aro na patanya bale lopo nali bale aga bale lampe. Iya, ya riasanya bale lopo Pak, basana bale lawang. Iya aro Kamboja, tak domina 100 sabu. Pogalo dandre magai, degaga buku becu na, menyamel lah be. Bale lopo sanero, tas 100 sabu na dua. Ya aku bale lampe, malampe gare nandriang tali mas sabu rupiah si panteng. Wah, tanah nandriang. Wah si sana pura lesu bolana, ibat tengang iku benena, bale becu tak do jari. Napi talu nandre apa nade buku bale. Kani benena senterei ke kamana? Senterei ke bor dia mau badil ada seding. Senterei ke deje gaga bapak na dega. Makanya dia pendre ke rumah sakit. Makanya tahu ke rumah sakit. Pak, lope operasi. Nasang operasi nih bare majapa kak nasang dampak Pak dena lengkap alat tadi konye deh. Aku baju pandang. Ipende ju pandang lebih 30 juta ongkos operasi na 100 sabuan lina balik lo melopo. Wah. La ilaha illallah. Aro tengarangi Pak na aja na bali lampe tali bali lopo ero magai nyamuk po dandre pogalo dandre bigal buku becu na ko bali tak do jari buku na ba madeki. Itu Pak anyam-anyamangi lino. Jalalu isalay mana Pak isalay aro disalay kok mati ki aga video Pak orang perata mega ipalenekan ni ko dia sik na mejade gaw di labo piceran nama paimana labo dijaga na igana orang perana wah luar biasa ini ro korite bolana po gallo jana
Napa katoto tahu to 5 bangka ko magalo oto na oto soli na pake Alphard, Fortuner, Pajero 5 bangka aja lalo isala-sala itu ya ko mate kipa ambulas pacapureng jana itu alape bolata po galo megali na maluang menyami ondro lewu tapi ko mate ki 2 lampa pepeng padan rina kuburu aja na kuburu masa waju mat ko to pogalo waju na waju soli 5 bangka waju soli waju ko ako mate ki jana si rupa bawang kiat putih bawang masih puto pa hah dega aga bupa aro aga pi titel ta baga to ma bangka matandre titel na profesor doktor insinyur ko mate ki kuburane almarhum makundre almarhumah ya tu bawang aja na pak dega aga jadi ini aja lalu magi pada muki rupa tahu pada muki pada pancaji boleh kue si tati yola masu jadi lu bangka tanga garale tapae mapa mula capa aja lah tu capa gama angkaga bulu-bulu silang patah tapune dia aga aduh namanya pula tala aga kutama ni kuburu apa itu kuburu tuligora anak pona ada lo namai iya na bela kami nama bela iya kami nama fata majamma mapalah aro maka kuange makanja bolata sprimbe ase tapi ko mate kipa ipatama ki kuburu ipatiti ki sijaka yonro titi jana ko maga mondo ni telu lang tangkora manibawa si buku-buku angka mo pag kira-kira wadi mewaki aga pi wadi mewaki masih ada ke keluarganya masih ada ke hartanya masih ada ke temannya yang bisa menolongnya tidak ada lagi kecuali amalnya itu yang pernah dipakai hadis saja wa alaysa lil insani illa ma sa'a makal Allah taala aga purang fogo kulino ya tomi tu mojoka ku kuburu emutiwi jana bupa diga aga aja nanti pendre tada tita makade matandra batire kuna ya anu aja nah iya ya anu ata miri Allah wah pada menemuki ata kutama ni kuburu pada abah dia naga aga jana bupa justru itu tada tita kamana ka bali bolata tewasi benci sewa ni ada si akoroni pemang apa magi aja leti pendre tede atita makada wah ya to baga furma kada kada napial ma dapat jana magai loki ga petame kuburu tede atita subhanallah la haula wala quwwata ini bapak dan ibu ini jadi enar makada warang parang iya asna wadingi petama karanaka yang terakhir nelo nabi ta kumula taala yang itu puang pabelaika pole risallahu iya wadingi petama karanaka artinya sahabat Pak kami matoto sahabat pak tanya sahabat baka ayah sebaka balikan toh iya coba gara minta sahabat Nabi Pengeluta Ali bin Abi Talib rela mati yang penting tidak mati Rasulullah dia rela mati itu namanya sahabat pak kata sahabat aku kasih nacine ku di madap aku deh si belas itu nama bukan sahabat itu baka balikan toh jadi ini ibu pak iya ne limewe nelo nabi tari mula taala nomor sedi yang itu puang pabeleka pole ribali bola iya usi cocok yang kedua puang tapabeleka pole ri anak madorakai ri kedua itu pejajana puang tapabeleka pole ri makunrai yang ke madoraka ri lakenna kasabak magai dek ni terima farlodwana dek ni terima fakasiana aku madorake kedua itu pejajana nama dorake kedua asana kulakena dek ni terima fakasiana magai ibu aja aja timela dampak ko laketana pak dampeng ka pak di pak dampeng ka bo eloki ko laketana elo dampak ki pak dampeng ka ji pak pak dampeng ka ji pak aro dampeng ka pak makundali surugai de pajana tuli melo dampak ko lakena namun lakena salah elo dampak ki magai nasabak wanti kamana wadi kita masuruga bu patah inilah hadis jamaah ditujuna anu neloy nabi ta ako pungla taala deto na marigage yelo idi supaya naleki pungla taala Bapak dan Ibu mari kita baca doa mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizki wa abwaabal quwwati wa abwaabas sihhati wa abwaabas salamati wa abwaabal jannah Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah
wasrifan nabi hurmatikal Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.